ربراستی جاوره کفتنا هاتیه کرندنا برا حکومت شامه دست حالات نوکیا شامه و شیخ اندرزیان دی حتی سری بچیتن یان جی هف آوای افری کفتنا بری هنگی کوچه بو راوش آرام بو چند روزه کان دیسا روشنی دست بکتن وان پرسان و بگشتی زیدتر به تایبتی لسر جیر و جیانا پیک هاتین جدالوی ولاتی و داهاتوی وان ده وان آلوزی و پیشات ندیار لسوریه هجای ولید چولی لیکولر لناوندا فرات یا لیکولینا جه قامش ویده پرسم هجای ولید بخیراتی کردستان 24 افریک هفتنا هاتیه کرن بو راکرنا دور پیچا لسر نافچه اندرزیان دنا برا شیخ اندرزان و حکومتانو کیا شامه هون چاوا دبینن؟ باش يعني شو كفتني جو شيء متابعة يعني استثمار شامي جو كارتي باوري عمد ركفتني دمكين يعني لا هو ركفتني دم دريجين ياجي استراتيجيك ركفتني جو يعني بشرو جاوي ياجي ناورو كاوينا بنجاك جو يعني سوريا بشرو جنكور نرينا استثمار شامي يعني تو مدعين دستگاه شامی زختکوی هی لطرفان پیکاتا او ده انجام وی زخته دشی یعنی بشوی دیپلماسی دیگه رکفتنه که او رکفتی جی امدبین دیگه لجیات تشکن عندنا يعني نا بشيك بسويدا بريداي وبكاتي دروز بريداي امدبين كونا بروكشي حتى هات سلام ذكروا وجاج اتفاق سرچيم ناورو کاوی گوری بلا کو نپیرم کی کرنگی کو که یعنی هریم بیچک به لشکرین ارتشا سوریه نو یعنی آگو که دستگاه بریدایی و او درباسی به یاجی یعنی لشکری بنا تمامتی او ریبریا سوید دابو که تمامتی تسلیم بود فرنگی باوری عمل نه او ناورو کا بلا بودی وحتى اتفاق جدا وبكي كنا بخوك مش ناب تريبرينس وداد مشايخ وان دي اجيد يعني فرمانداري وان دي الاشكريدي ممكن كي يعني وقت نابخوك يعني ترسية ممكن جناجي دكتن ليب تمامتي يعني سويدا دا استا هاري سركت باور استا استراتيجيك خاصة استراتيجيك تجاري تبشيش بشي سويداي يعني جي خواستك إخوة دانا قستنه خواستك أواجي ننابندي سوريا دي يعني همو بكات سوريا برقة دي ننابندي خود ماشي تقريبا هرسين يعني بكات السركة يا كبي كرد وبشين علوي وبشين دروز في رنجي خبر يعني نا سيستمك نابندي به نممكن يبقى سوريا دار عمير درباس به والباوريا مديجي دوغوري بوك او يعني تستدار سوريا دخلاني كرن وسوريا بعدي parça كرن داره الباوريا مد في وان يعني او اخوة سلوك اخوة او سوري parça يعني اگر ام قرد دي مسألة قرد يعني ام بين وقت منا كتيش تسبيك منا قانين مگو ريكفتن سر عرضي بيك ناي يعني ريكفتنا ده آداري بورتا بريز مظلوم عبده شرع دي تشيبو قالك خالي بينان يعني دستگاه شامي تجاوز كرن هلوشان مثلا اعلان دستوري يجي حكومة آدم كي قوك واكرن آد دوابو آسيسيا قوك إيرو نا يعني إيه قوك نابي سوجي شرط نا تي خواستن جي يعني جي أمريكا وجي كتيا أوروبا وهمو جوا كان عمنا تي خواستن حاتم الشفرة أي قوك تي ناس كرن بنابي عايز يعني أويا أنا إعلان كرن إلو أو تنسيب كرن ب يعني فرماندار لشكري فرقة اشتوش الشا وك أو ديار كرنه و يعني بسر حسي يعني تاش حسب فيه ورقة دوري فافترسي بان بير كفتنتي ديار كرن بوك حكومة شامي دي داروس لندن أخذ ديالوج أخذ برجع كيد ماشي و كراتيك أخذ إندرينج برجع كيد ماشي دبينو جواب فصالي جو كان إيه جو يعني جو جدا كون بون الشامي تايبت إيه بياني يعني أمانام دينن بتر لبو تفكر أواشيت يعني أب ويرك جو ده سنايا تشيبون
جرمانا چه بون وانا سر سویدای بریو سر برابا سوریه بون دفعه گو با پروژات یادی یا روجنامه‌های کردستان دن یا کردات دن الخريستيانات دن ابانا تمامتی دیدی دیار کردن کو او بریار اگر راست بیشتره یا جی جولانی گو خطا خود یا جی باشه هجه ولید مثلا پاشی کردان مثلا بو فدرالیت کو تدید به کنگره یک هلوستی و گرتنا کردان در انجام و دخوازا فدرالیت یعنی جنه ناوندیه لسوریای هاتیا کرن پاشیوان دورزان جی همان داخواست کرد لبوی ریکفتنا هاتیا کرن برایات دورز ده جداخوازا خو پاش دا وگرن؟ نه يعني ازندوي باوريتم يعني سوريا تجاري نكار بكر وك بريد حزاب اصلا ياجي وك امبيش سوريا نكار بكر وك روشانا بندي اغوك يعني بشكتني وينا يعني حكم ذكر ما ممكن سوريا بكر ويروشي يعني اگر بكر شي بيستر اساسي داشي بسط هزار انسان چونكي نه ممكن گو كل بشتي 14 ساله براوانی بر خود کرده براوانی بر هرمی کرد نمکنه که هست خود تسلیمی یعنی یه بشکی گو تمثیل فی آکت یاشی بشکی گو بهتر تناس کردن به رادیکالیتی و آن دزانم گو یعنی سیوی کوینا هایی او بشه سیوی کوی به ترول کردی حتی آن یعنی گل دولتا حتی آن جیرو تن خواستن اب ایک آن دستلاتدار شامل وقت خودی بریار تده وظیفه دار تده هم دیدیم فرایوان تیم خواستش عدالت جهانی تمامتی دیان که خواست فلا ممکنه و اتکاد به هستی خود تسلیم یعنی به جماعتی باشه پیشان جوان جورا ریکفتنا چیه هجای ولید مثلا هسه دید چه ریکفتنا که دیگه حکومت شامید که بو تبلیبونا دزگهن امنی و سیاسی و ریو برنا نافچه ام تشتكي در انجامك ديار لسر عرده ام نابينن تمام اوانا دورزان چونه ریکفتنه که کریا جبو را کرنا دور پیچان لسر نافچه این دورزان و کشانا هزنس او هزو گروپ و چک دارین سر به حکومت شامه اوجی صبارو جوینه دیاره بگشتی و بکرتی و کرمانجی از بیجم روش و جانا پیک هاتیان نتوین جدال سوریه لجرسیا و حکومته چیه؟ يعني روشة بحكومة بوحنا نزل يعني حتى أنا أو يعني يعني وقت بيجي راحتيك نستديش الوسطى نبتوي وتي آراميكش عليه بالدست حتى أنا بربانيت برخدي وخدي ديار كرين بشكل نورمال يجي بشكل بيتر أشتي خازي وبيتر خازي وسوريا أبابك برجكي جرانجا يعني رجكي جو كيماني سوريا رازي لأن ممكن يقول أبدستادار كارب براستيش زحمة السنة أنا تشتي يقول سرعة ريكفتني يقول شيء مثلا ميناك بينا الشيخ مقصود واشرفيه يجمع ريكفتني يقول براستيش يعني حتى أستك ممكن يعني شرع عسكري يقول بدار تشتك كارب أو بسكنا كيمان جاولي دايما هوا هناك قطب بيفوا بتمام لبورينا خذ خازم جاولي تولي لكولار لنافندا فرات يا لكولينا جالكس باسياتك